Dobar dan, dame i gospodo. Hvala što se uključujete u još jednu epizodu Diskriminacije podcasta. Danas smo razgovarali s Ivanom Piperom. On je saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica i bavi se jednom nama jako zanimljivom oblašću, možda koju ćete prepoznati kroz naše prethodne epizode, a to je kako kultura utiče na ekonomiju i na to kako nacije propadaju ili napreduju. Aha, samo si to rekao. A samo sam to htio da kažem. Ajde. To je to. Ukoliko vam se dopada ova epizoda i ovo što radimo, obavezno se subscribeujte na naš YouTube kanal. Obavezno se subscribeujte, gledamo se, znamo jeste li se subscribeovali ili ne. Nemoj to da mi radiš. Uživajte u današnjoj epizodi. Ne, i lajkujte nas, komentarišite, pratite nas na Instagramu, pratite Centar za građanske slobode na Facebooku i Instagramu. Znaćemo ako niste lajkovali. Znaćemo sve jer imamo u vidu to i uživajte u današnjoj epizodi. Ivane, mi smo se upoznali kroz projekat gdje smo srednjoškolcima spremali smo ih kako se zapravo pišu u projektima, donosili smo ljudska prava u berane srednjoškolcima i negdje dok smo se vozili tamo kroz priču, kroz neke knjige koje smo pročitali, samo sam shvatio da ovaj čovjek više je Diskriminacije podcast, no što smo ti ja Diskriminacije podcast. Mi nismo Diskriminacije podcasti sam za sebe. Da. Da ja ne objašnjavam u temu, mnogo ćeš bolje ti oko koje smo se mi okupili, a to je tvoja doktorska teza koja je antiteza jednoj knjizi koja je tu bila do sad u biblioteku, ali je Nikola... Uzeo se jučer i nisam vratio. Dobro, niste spali. Trebalo je tu da bude, samo što je ovaj čovjek nije vratio da nas... To je knjiga Zašto nacije propadaju. Koja je tvoja antiteza tu? Eto, da počnemo od toga, da objasnimo gledalcima koji su tu, koji slušaju. Dobro, prije svega, hvala vam što ste me zvali i baš mi je ogromno zadovoljstvo što mogu u ovoj temi da razgovaram s vama. Ti si rekao da ja znam, kako kažeš, dosta o tome, ali ne bih se složio. I vidio sam, mnogo sam više ja od vas naučio iz onih razgovora nego što sam možda ja nešto sad izmislio toplo vodu. Nemoj, molim te. Ali što se tiče knjige, odmah prije svega, samo da kažem, znači, ja se u potpunosti slažem sa knjigom Zašto narodi propadaju, zašto nacije propadaju. Ono što su izložili Acemoglu i Robinson je ono što u stvari ja smatram da je ispravno. Dakle, oni kažu da bi neka zemlja bila bogata, ona trebalo bi da ima ekonomske i političke slobode. I to je skroz tačno. To je sve u redu. Dakle, to je ono što govore liberalni ekonomisti, klasični liberali, ili to je ono što u suštini Hayeku govorio. Dakle, svi oni pripadnici austrijske ekonomske škole. I to ono sa čim se potpunosti slažem. Sada, jedino što možda nedostaje, što je meni čudno u tom njihovom istraživanju, jeste da oni su u potpunosti odbacili utjecaj kulture. A opet mi je čudno jer oni pripadaju toj školi institucionalne ekonomije koju je pokrenuo Douglas i North. I kako on kaže, institucije mogu biti formalne i neformalne. Dakle, formalne, recimo, zakoni. To ovo što govore Acemoglu i Robinson. Dakle, to su sve one formalne institucije, da li to znači postojanje političkih sloboda, ekonomskih sloboda koje utiču na to kako će se razvijati neka zemlja. Ali isto tako, institucije su neformalne. Dakle, kultura, običaj, navike, to je sve ono što se ne može posmatrati van te formule. Jer mnoge formalne institucije, zakoni su nastali od neformalnih. Mnogi zakoni su nastali iz nekih običaja koji su se dugo ponavljali i onda su postali zakon. Tako da možemo sad naći veliki broj primjera, ali to je ono što mi je najviše bilo čudno. Ono što mi je još čudno jeste da su oni odbacili taj utjecaj kulture na primjeru Koreje i Berlina. Dakle, imamo Sjevernu i Južnu Koreju i kao primjer imaju istočni i zapadni Berlin. Mm-hmm. Međutim, to su dva, ajde kažem, izolovna primjera koji ne mogu se projektovati na sve ostale zemlje. Nekako djelovao kao da su uzeli su ovo i pa mislim da im je jedina zajednička stvar što imaju, ima sjevernu komunističku stranu, južnu liberalno-demokratsku, a ovi imaju istočno-zapadnu tu podjelu čiji kontekst ne odgovara, čini mi se, rekao bih to koreanskom. Kroz cijelu knjigu, eto, za gledalce koji nisu pročitali, oni uzimaju tu primjere
određenih oblasti koje gradeći, znači, svoju teoriju na tome da te oblasti imaju istu kulturu, istu geografiju, apsolutno isto sve. Na primjer, kao Nogales, gdje je jedna polovina Nogalesa sa jedne strane rijeke Rio Grande nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, druga se nalazi u Meksiku, to je apsolutno isto mjesto po svemu, po kulturi, po položaju. Ovi koji su u Ameriku, mnogo je manje kriminala, mnogo je veći standard života. Sa druge strane gdje je Meksiko, tu je katastrofa, kriminal, nasilje i što ih odvaja ih što vi imaju takozvane, jel tako, institucije koje su u Americi, inkluzivne, a ove koje su ekstraktivne. Ne bih se onda složio da imaju istu kulturu na tom području. To je pitanje. Pa oni kažu, i to je sve tačno, to što smo rekli je sve tačno. Tačno je ovo za Koreju, tačno je i za Berlin. Dakle, oni kažu kultura je recimo u Koreji bila ista i geografski položaj isti, nije bilo neke razlike ni u resursima. Ali ta promjena u institucijama je dovela do toga da je sjever znatno zaostaje u razvoju od juga. I to je sve tačno. Ali ne možemo uzeti sad to i projektovati recimo na Kinu. Kina je potpuno si druga priča. To je glavna stvar. To je ono što je u suštini što ja istražujem u okviru svoje doktorske teze, odnosno istraživao sam u okviru diplomske, zatim u okviru master, sad radim u okviru doktorske. Kinezi su potpuno drugačiji od nas, odnosno od ovih država na zapadu. Kinezi su civilizacija, nije država, dakle Kina je civilizacija koja postoji 5000 godina minimum. I oni drugačije posmatraju neke stvari od nas. I ta pravila koja možda važe za neke zemlje zapada, koje su važile, ne znam, za Koreju, koje su važile za Berlin, kad su ga podijelili, ne mogu da važe na neku zemlju koja je prije svega teritorijalno toliko ogromna, koja ima toliko dugu istoriju, koja ima toliko veliki broj kultura u okviru te teritorije i koja drugačije posmatra na stvari od ostalih zemalja. Tako da, mislim, kad kažemo kultura, šta je kultura? Kako ja zamišljam? U toku tih 5000 godina, koliko traje istorija Kine, ti ljudi, pojedinci, bilo da su oni poznati, nepoznati, oni su prošli ogroman broj iskustava i oni su naučili ogroman broj lekcija na bazi tih iskustava. Onda je neko te lekcije zapisao, to su postala filozofska učenja, nebitno Konfučije, kogod, čitali ste možda i Umijeće ratovanja. I kasnije, u toku 5000 godina ljudi izučavaju ta djela i to postaju principi po kojima ljudi žive. To postaju pravila po kojima se ljudi ponašaju, pravila po kojima se država treba se ponaša, pravila po kojima pojedinac treba se ponaša prema svojoj porodici, odnos između države i pojedinca. Dakle, to su sve ta neformalna pravila koja, da li svjesno ili nesvjesno u glavama pojedinaca, oblikuju i ta formalna pravila. Danas Kina kad donosi zakone, kad donosi nove inicijative, uvijek ih, to jest najčešće ih pravi na bazi iskustava iz prošlosti. Imate inicijativu Pojas i put. To je ništa drugo nego upgrade puteva svile. A putevi svile su ono što je bilo srž te kulture Kine, ta povezanost, saradnja, trgovina sa drugim zemljama. Tako da ne može se tako lako odbaciti kultura iz te formule. Jer oni kažu, a se moglo i Robinson kažu, Kina je danas na putu da postane prva ekonomija svijeta zahvaljujući prelaska iz socijalizma u kapitalizam. To je tačno. Ali to se desilo prije 100 godina. Ajde neka bude tako. A Kina postoji 5000 godina. S tim što Kina samo mali dio istorije nije bila na vrhu, tom ekonomskom vrhu. Ona je u toku najvećeg dijela istorije bila najrazvijenija zemlja svijeta. Dakle, kad Evropa, evo recimo, ne znam, kad je bila ta Tang dinastija u Kini ili Han dinastija u Kini, dobro, bila je Rimsko carstvo, ali recimo u to neko vrijeme u Evropi su još bile države gradovi koji su ratovali međusobno, a Kina je imala ogromnu teritoriju koja je cvjetala. Imali su puteve svile, imali su saradnju, bili su vodeći proizvođači, vodeći izvoznici nekih luksuznih dobara, svila, porcelan, tako dalje. Imali su najveću flotu na svijetu, dakle, nije ovo novo za Kinu sada postane odjednom najveća ekonomija svijeta. Dakle, taj trend da je Zapad na vrhu svijeta je mlad, od industrijske revolucije. Pa to je čini mi se trend 20. vijeka, 19. 20. vijeka. Da, negdje od 17. 18. Kad je, znate, za opijumski rat, kad je to krenulo, Kina je krenula da pada, ali opet i to sve vuče korijene iz neke njene prošlosti. Dakle, prije tih opijumskih ratova u vrijeme Marka Pole, Kinom su vladali i Mongoli. Dakle, to je bila ona dinastija Yuan. I Kinezi su bili ogorčeni kako to da varvari dođu i da oni vladaju Kinom. I kad su uspjeli da ih sklone s vlasti, kada se vratila ta, ajde kažemo, kineska dinastija,
onda su krenuli da se zatvaraju. Nisu htjeli da dopuste da se opet ponovi da dođu neki varvari i da upravljaju cijelom Kinom. Onda kreće to zatvaranje prema inostranstvu, zatvaranje trgovine, uništavali su brodove, zabranili su moreplovstvo, onda kasnije dolazi kontakt sa Velikom Britanijom, sa Portugalom, sa Holandijom, kreću opijemski ratovi, problemi, tu Kina pada, tu Zapad raste. Ali sve do tada bila je potpuno drugačija slika na svjetskom nivou. Da pa jeste, čini mi se njihova teorija da je zapadnocentrična. U srži toga je moramo da budemo liberalni, moramo da imamo političke slobode i ako to imamo ekonomski rast. I kapitalizam. Imamo prosperitet. A kako oni objašnjavaju to što Kina pravi ovo ludilo, meni nije bilo iskreno ubjedljivo. To mi je ostalo nakon što sam čitao tu knjigu koja mi je ostavila dosta jak utisak, dosta dobra teorija. Razmišljao sam, Kina i njihovo objašnjenje. A ovo što je Kina na vrhu sad je privremeno. Oni ako ne uvedu političke slobode, oni će da počnu da padaju, rast će da se zaustavi. Je li to baš tako? Moramo li da imamo i političke slobode da bismo imali ekonomski rast? Čini se na primjeru Kine da ne, ali šta to njih odvaja od svih ostalih koji ovdje nisu uspjeli? Pa mislim, zavisi kako se u toj kulturi definišu političke ali kako se opet i u toj kulturi definišu političke slobode, ne znam, nije isti princip političkih sloboda koje dolaze iz nekog francuskog prosvetiteljstva nije se pojavio u Kini, vjerovatno. Meni je to preinteresantna oblast, preinteresantno pitanje. Prema austrijskoj ekonomskoj školi, uopšte prema liberalizmu, najbolja kombinacija za zemlju da bi napredovala je da postoje i političke i ekonomske slobode. To ono sa čim se ja slažem. To je nepisano pravilo koje najčešće funkcioniše. Najgora naravno kombinacija je kada nema jednog ni drugog. Druga najbolja kombinacija, ako postoje ekonomske, nema političkih, takav sistem ima tendenciju da uvede i političke slobode. A imate onu četvrtu kombinaciju kad postoje političke, ali nema ekonomskih, ali to se jako rijetko javlja i on ima tendenciju da pređe potpuno da nema nikakvih sloboda. Sad, mi smo na zapadu navikli da to mora da ide jedno s drugim. I to je tako i realno i bilo na mnogim primjerima. Ali postoje izuzeci koji ruše sad to pravilo. Imamo Singapur, imamo recimo Kinu, koje su uvele ekonomske slobode, ali nemaju političke slobode. Sad, u čemu je tu razlika? Razlika opet, ja mislim prije svega u kulturi. Mi na zapadu posmatramo državu kao nešto što treba se ograničiti, kao nešto čija pravila možemo ignorisati ako nama to odgovara. Dakle, nešto čija ulogu treba ograničiti. U Aziji, gdje god ima, ajde kažemo, gdje ima uticaja konfucijanizam i te njihove filozofije i vlada potpuno drugačija slika. U Kini glavna institucija je porodica. To znači da mlađi moraju da poštuju starije, a u porodici glava kuće je otac. Oni su to uzeli i prenijeli su tu sliku na državu. Dakle, država je, ajde kažemo, ta proširena porodica, a partija, komunistička partija, odnosno predsjednik Kine je otac. I oni to tako i posmatraju. Dakle, oni ne posmatraju državu kao nešto spoljnje, kao mi, što treba ograničiti. Gledaju kao produžetak porodice. Da li su Kini potrebne političke slobode? Imate mnoge sad stavove da bi nastavila Kina da raste ekonomski mora da se uvede demokratija. Ja mislim da demokratija u Kini ne može da uspije. Isto kao što kineski sistem ne bi uspio kod nas. Zašto? Najvažniji cilj u istoriji Kine je očuvanje jedinstva. Ogromne teritorije, ogroman broj različitih naroda. Dakle, oni su prvi put ujedinili Kinu negdje 200 godina prije nove ere. Od tada do danas, najvažniji cilj je da se sačuva to jedinstvo. Jer su vidjeli šta se dešava kad se posvađaju. Dakle, ratovi non stop, gine mnogo ljudi itd. Ovo nije stav vlade Kine, predsjednika, ovo je stav svakog najvećeg broja Kineza, dakle stanovništva, građana. I njima je važnije očuvanje jedinstva i političke stabilnosti nego lične slobode, onako kako ih mi percipiramo ovdje na zapadu. Njima ne smeta to što u Kini imate ne znam koliko kamera po glavi stanovnika, ne smeta ni što vlada kontroliše sve što rade. To je njima jednostavno nešto što je dio svakodnevnog života, što bi trebalo da se radi. Oni to posmatraju kao da je to za bezbjednost dobro, tako dalje. Dakle, drugačije percipiraju lične slobode od nas. Prvo na mjestu im je uvijek očuvanje
jedinstva cijele države i politička stabilnost. Jer pazite, ako se uvede demokratija u Kini, šta može da se desi? Hong Kong bi mogao se odvoji, a ako se odvoji Hong Kong, imate domino efekat, pa onda kreće vamo Xinjiang da se odvoji, onda će Tajvan isto tražiti nezavisnost, pa imate onda i Tibet će tražiti potpuno nezavisnost i onda više Kine nema. I onda se vraćamo opet na najvažniji cilj, koji je Konfučije pokrenuo bio. Jedinstvo mora se očuvati po svaku cijenu. I zbog toga oni ne žele, da se kače sa demokratijom. Jer demokratija bi mogla da dovede do nekih nemira, do tenzija, do nekog talasanja koji bi mogao da raspača Kinu. I to je to. Mislim da to sve kreće od kulture. Jasno, upravo, to je to pitanje kako mi definišemo političke slobode, kako oni definišu političke slobode. Da, to je onda razlike opet između individualizma i kolektivizma. Pričao sam ti što je anegdotu profesorka moje kognitivne psihologije na jednom seminaru internacionalnom gdje je Japanac pričao kako u Japanu zemljotres se desi i padne mreža, padne sistem, javi im se svima vlada na telefone, molim vas, uzdržite se u pola sata da šaljete poruke i zovete vaše prijatelje, vašu rodbinu, zbog toga što možete da nam napravite problem, posle pola sata mi rešavamo sve. No. I gdje je Francuz je prokomentarisao kao da se to desilo u Francuskoj, kao što bi odradio prosječan Francuz, samo bi rekao važi i krenuo da šalje poruke. I mi sad razmišljamo što bismo mi uradili, ali opet kako dolazi od te kulture da je Kinezima sad ako da su spremni da se liše svojih individualnih sloboda, možda i prava na donošenje odluke, da prebace tu odgovornost, kako dolazi do toga. Sa jedne strane, iza toga se nalazi, baš ovo što si ti rekao, izbjegavanje krvoprolića. Na primjer, Japan. Zbog čega Japanci su spremni da odrade to, da ispoštuju kolektivnu odluku? Zbog čega u Japanu ne gledaju blagonaklono na ljude koji se izdvajaju, koji se... Ima čak riječ za to, nepoželjna riječ za to stand out za Japance. Oni kao kultura koja je toliko bila, kao zemlja koja je toliko bila sklona prirodnim katastrofama. Da. Imati u takvoj sredini jednu osobu ili dvije osobe koja ne poštuju pravila i ne stavljaju interes grupe ispred svoga interesa i ne prate odluku, bez obzira što oni misle što se njima čini u tom momentu, je značilo ugroziti opstanak cijele zajednice. Značilo je, kao što ti kažeš Kinezima, značilo ako krenem ja da filozofiram tu sa nekim svojim slobodama i odlukama, postoji mogućnost da se pokoljemo. Svi tako i u Japanu, ako ja krenem da tu nešto izmišljam, ajmo svi ljudi desno izlaze, ja baš neću, ide mi se ovamo lijevo, poginu smo, propade cijela stvar. Propade cijela stvar tu. Gdje ti se čini, gdje je Crna Gora, tu jesmo. Što misliš? Jesmo li više ovamo put Amerikanaca ili put Kineza? To je pitanje od $1.000.000. Ovo je kviz zapravo. Da. Krivamo se. Sad izedi tu odgovor A, B, C i D. Ja kako se znojimo. Samo još jednom da napomenem. Nije toliko bitno šta ja mislim recimo o tom njihovom, kolektivizmu ili... Rekao sam već, ja sam pro-individualizam, pro-liberalizam, onaj klasičan, u klasičnom smislu, ali opet pokušavam da razumijem kako oni posmatruju stvari. I kad dublje se zađe u to, vidi se da ima smisla što oni posmatruju neke stvari tako, ne kao mi. I opet kažem, možda, to je vjerovatno, demokratija ne bi uspjela kod njih, isto tako njihov sistem ne bi uspio kod nas, ali to sve zavisi od toga, ja mislim da je Druckmann rekao bio da kultura jede strategiju za doručak. Šta to znači? Vi možete prepisati sad neki sistem ili zakon iz druge zemlje preko noći, ali ako građani te zemlje ne prihvate taj proces, ili ako kultura te zemlje ne prihvati taj proces, neće uspjeti. To vam je kao da uzmem ja sad maslinu, ponesem je u berane i posadim je tamo. Neće se primiti, kultura nije ista. Tako da mislim da treba razumjeti da postoje razlike i treba razumjeti da oni imaju svoj pogled na svijet, mi imamo naš pogled na svijet. Gdje je Crna Gora u tome? Ja mislim da Crna Gora
Ja ne znam, jesmo li mi baš Pa- individualistički Ne znam ni ja. nastrojeni. Ne znam ni ja. Ono što mislim, što vjerujem duboko, da u našoj kulturi tradicionalno imamo uslova za liberalizam, ali opet kažem, liberalizam samo da ga ne miješamo sa neoliberalizmom. Znači, liberalizam u smislu slobode. Slobode i odgovornosti lične. Jer ne može ići sloboda bez lične odgovornosti. Dakle, i ekonomske slobode i lične slobode. Ne znam, vjerojatno znate nekad kad su donosili zakone Petar I i kasnije Danilo, nisu smjeli da uvedu plaćanje poreza kao obavezu, nego kao običaj. Jer su znali da će Crnogorci se pobune. Kao običaj, Sad neko da nametne njima... Genijalno, iskreno. Ne, nego dođe, ne znam koliko iz Osmanskog carstva, vojnika koji će sa 20.000, vi sa 4.000 se odbranite i sad dođe neko i kaže mi plaćate porez. Nisu smjeli, ali su rekli, objasnili su zašto bi bilo dobro da plaćaju porez, pa ako želi nek plaća, da doprinese, ne znam, državi, da doprinese nekim osnovnim, ajde kažem, uslugama koje bi u to vrijeme država pružala. Ali tu negdje vidimo u toj istoriji da ima kulturološkog, kako da kažemo, ima te osnove za liberalizam. Sad, šta se dešava među vremenu, to nisam do kraja uhvatio. Mislim da ima onoga što si pominjao za Japan, da u nevolji da se udruže, da pomažu. To je možda čak i doprinjelo Japanu što žive na takvom mjestu gdje je bilo toliko tih nepogoda, pa su nekako se ljudi izbližili, pomagali jedni drugima. Mislim da to može da bude i u Crnoj Gori slučaj, da je bio. Često je bio. Sad, ono što također mislim jeste da Crna Gora je u jednoj velikoj kulturološkoj krizi. Da mi smo sad nekako, nemamo identitet po tom pitanju. Ne znam sad, ovo će svako da shvati na svoj način, vjerojatno će mnogi da shvate i pogrešno, ali... To i garantujem. Pa da, toga sam svjestan, ali mislim da ovdje ljudi u prosjeku, kada ih pitaju šta je glavni problem, navešće sigurno uslove života i to jeste u velikom broju slučajeva tačno. Dakle, ekonomska kriza postoji. Ali u prirodi ekonomskih kriza je da dolaze i prolaze. Postoje ti ciklusi. Ono što je mnogo dublji problem jeste kulturološka kriza. Kad imate kulturološku krizu, ona vuče za sobom i ekonomsku. Uvijek. Ako vi ne riješite kulturološku krizu, teško ćete izaći iz ekonomske. Tako pokazuje sad, ne znam, na svjetskom nivou ima takvih primjera. Ja mislim da u Crnoj Gori postoji ta kriza kulture, kriza identiteta, kriza vrijednosti. Kriza glavnih tih vrijednosti. Mislim da tu je došlo do problema i da bi morali nekako da mijenjamo svijest, da se vratimo na neke one univerzalne dobre vrijednosti da bi mogli da idemo dalje. Sad, šta su korijeni tome, šta se dešava, to je već, mislim da nisam dovoljno kompetentan da dam odgovor na to. Ima jedan podcast, dobar, pričamo o tome, šalim se, apsolutno se slažem, mislim, nije i ne mislim da je kulturološka kriza od juče, mi smo promijenili mnogo je različitih kultura dolazilo na ovaj prostor, pored ove naše domorodačke, urođene, kako god. Iako smo se i mi u jednom trenutku doselili na ovaj prostor od nekud. A da li smo se doselili? To je pitanje za neki sljedeći podcast. Nekog sljedećeg gosta. Sad me zanima ovo u ovom kontekstu ekonomskih i političkih sloboda. Razgovarali smo o ovome da mora da postoji stepen jednih ili drugih. Ne znam da li si gledao istraživanje Heritage fondacije da je Crna Gora po indeksu ekonomskih sloboda bila iznad samo Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Turske u Evropi. A pitanje političkih sloboda, naveo si prije da društvo koje nema ekonomske slobode, a može da ima političke neke, u smislu mogu to da budu neke kulturološke vrijednosti, ovo što smo rekli u Kini, nije isto politička sloboda kao u Americi ili u Francuskoj. Leži li tu neki problem tim politici, generalno, kulturi, mislim, kako da razvijamo ekonomske slobode koje očigledno nisu na nekom nivou? Znate kako? Ovo će bude vjerojatno najčudniji predlog ikad koji ste čuli, ali prvo ta kombinacija kad postoje političke, nema ekonomskih. Teško je naći primjer iz istorije, ali to su bile nacistička Njemačka i fašistička Italija. Hitler je na izborima dobio vlast. Da. A onda poslije to skliznulo, znate i sami u šta. Kod nas, taj proces je krenuo dobro. Naročito one reforme oko nezavisnosti kada su bile, to je krenulo u dobrom smjeru.
bio je na niskom, to jest na relativno niskom nivou javni dug, reforme su bile dobro sprovedene, pruženi su posticaji za preduzetništvo. Sad, javile su se neke druge struje koje, znate šta mislim da bi to bilo, šta bi tu dovelo do nekog napretka? Da se te ekonomske slobode nazivaju drugim imenom. Zato što ljudi kad čuju ovdje liberalizam, oni ga vežu automatski za nešto što nije liberalizam. I ideološki obojeno. Ideološki obojeno. Imate liberalizam, imate kroni liberalizam, kroni kapitalizam. To je možda problem koji se javlja oko nas, ali kad čuju ljudi suštinu koja stoji iza toga, to je ono što je u stvari posticaj za preduzetništvo, da vi možete lako da otvorite firmu, da lako izađete iz biznisa, da su niži porezi, da možete da poslujete, da vam više ostane vama i da posle investirate taj novac, to sve zvuči super. A onda kad mu date naziv, kad kažete da je to u stvari liberalizam, onda već ide problem. Kakav liberalizam, kakav to je neoliberalizam, to uništi sve. To je problem ovdje. Ovdje je problem riječ, nije suština. Površinski se gleda na stvari. Nađite mi jednog čovjeka kojem ne bi odgovaralo da može lako da otvori firmu i da plaća niže poreze i da može da sam brine o sebi. Da mu država ne stoji nad glavom non stop. Znači, ovdje je potrebno buđenje. Dakle, potrebno je prije svega ta kulturološka promjena, jer kažem, ovdje je kulturološka kriza, očekuje se mnogo da država završava sve poslove za nas, a da ne ljudi sami da preuzmu odgovornost. To je očigledno. To je očigledno u cijeloj Crnoj Gori. Ne znam, i Crna Gora, te institucije pružaju posticaje za to. Vi imate socijalni sistem u Crnoj Gori koji, ja mislim, Švedska bi nam pozavidila nekad kad vidi boli vas nešto, imate naknadu, polomite nešto, imate naknadu, ne radite, imate naknadu, imate za sve naknadu samo da ne radite. I onda ljudi nemaju posticaj da rade. Tako da, očekuje se mnogo od toga da drugi rješavaju probleme. To je opet kreće od kulture. Očekuje se mnogo od toga da država treba sve da obezbijedi. Ono što me zaprepastilo, dosta ovako kroz posao razgovaram sa djecom i imali smo neke fokus grupe u mnogim projektima i cijele Crne Gore i onda ovako pitamo ih čisto da kažu čime bi se bavili, idealan posao. Da li je to javni sektor, da li je preduzetništvo, ne bi vjerovali kolika većina isključivo preferira javni sektor. Siguran posao. I sad? I dalje. Siguran posao, a preduzetništvo se percipira kao nešto gdje vas taj poslodavac koristi, gdje vas, ne znam, gdje vam daje niske plate, gdje vas upotrebljava i tako dalje, to što je nesigurno, to se kreće od roditelja. I mislim da u naravnom periodu da će ove nove generacije, kad vide koje prilike dolaze, jer globalizacijom dolaze ka nama prilike iz inostranstva, mislim da će da se okreću polako od te priče, da nema više fabrika, da nema više rada u fabrikama. Vidite, na svjetskom nivou više nije industrializacija, nego deindustrializacija. U Velikoj Britaniji samo 20% njihovog outputa su proizvodnja proizvoda, sve su usluge i ostalo. Dakle, ljudi se okreću ka novim tehnologijama, mislim da danas da će polako vidjeti da moraju, ako misle da nešto rade u životu, moraju se osloniti na sebe, ne na državu, ne na druge, nego da probaju sami nešto da urade i da, ne znam, da se snalaze. Džarno si me, sad si me džarno osjetljivu temu, a ima veliku mržnju gajim prema crnogorskom javnom sektoru, ogromnu. Pola godine u MUP pokušavam jedan dokument da završim, vode mi neki, ne znaju tačno po kojoj liniji mi vode taj proces, to sam ukapirao i samo me vraćaju, dobacuju se sa mnom, to je nevjerovatno. Taj sistem, ta logika bez ikakvog feedbacka, bez ikakvih prilagođavanja procesa i čovjek bi rekao ok, ovo mi je siguran posao, majki i tata gore, pušti sine, nemoj ti da se bakćeš sa tim, nemoj za privatnika. Zapravo istraživanja pokazuju da je meni u državnom poslu mnogo veća šansa da doživim burnout, da imam stres, da zbog hijerarhije imam loš odnos sa kolegama, sad, zašto je to baš tako, kad je to toliki raj, to je sigurno, ti ne moraš ništa ni da radiš, pa baš zato što ne moraš ništa da radiš. Jeste, a to je ubistvo duha, što bi rekli, ne znam, meni je alarmantno što veliki broj djece tako razmišlja i imaju potpuno pogrešnu predstavu o preduzetništvu. I to dolazi sve iz porodice. A onda kad im objasnite, imaju potpuno pogrešne pretpostavke o tome kako se otvara, recimo, svoje firme. Oni su mislili da morate da imate, ne znam, 15.000 € kapitala, da morate da imate minimum
5 zaposlenih da bi to moglo se otvoriti? Ne. Znači, uslovi su vama dovoljno 1 euro od kapitala da bi otvorili firmu. I onda poslije kad čuju da neka iskustva, naročito kada upoznaju nekog koji je uspio da uradi nešto, preduzeti nešto u Crnoj Gori, onda već zamisle se dobro. Ali mislim da ta svijest moramo da bježimo od toga siguran posao, moramo da bježimo od toga javni sektor. Naš javni sektor je preopterećen. Prevelik broj ljudi radi u javnom sektoru. To je preslaba riječ. Uđite u ministarstvo, bilo koje, uđite u bilo koju javnu upravu, oni nemaju gdje da sjednu tamo, nešto drugo. Previše ljudi je zaposleno. Ja ne znam koliko sam puta čuo da je dio nekog ministarstva u nekom hotelu u Podgorici ili na Primorju, kao zašto, zbog čega ima cijela zgrada vlade preko Morače ako ljudi ne znaju čiji je kapacitet 11% popunjen, a država inače na godišnjem nivou potroši oko 5 miliona eura samo na rentu prostora za ministarstvo, što je znači jedno rasipanje novca. Evo sad im treba 5 miliona da isplate naknadu za novorođenčad, kao mislim da ne ulazimo sad u javne politike, ali samo ovo što, evo, oprostite što prekidam, ovo što si rekao da i djeca i dalje imaju tu tendenciju da im se više sviđa neki posao u javnom sektoru, meni nije alarmantno, mislim, jes alarmantno što djeca tako razmišljaju, ali alarmantno je što ih roditelji i zajednica tako vaspitava da tako razmišljaju, to je širi neki problem. To je ono što kažem, da imamo problem kulturološki, dakle, ta svijest mora se mijenjati, osnovne vrijednosti su nekako nestale. Vidjeli ste sami, sve u Crnoj Gori se svelo na nešto manifestacijalno, ništa nema više ono dubinski, pa ne znam, i ovi neki goreći problemi, nije više ni to duhovno što se toliko govori da je duhovno, nego sve je izgubilo karakter onoga što je trebalo da ima i sve je prešlo na nešto manifestacijalno. Na pokazivanje nečeg, ne znam, na vraćanje nekih trendova ili izmišljanje trendova. Tu moraju neke velike promjene da se dese, kako i na koji način to ne znam. Nakon toga što kažeš za djecu, radila je Svjetska banka 2018. istraživanje da vide što to nije u redu s nama ekonomski. I baš su našli to kao glavni faktor, kao ljudi. Nevjerovatno je koliko su ljudi motivisani da vam rade u javnom sektoru za što nema potrebe i koliko im je slab privatni sektor. Čio privatni sektor i to što imamo privatnog sektora, to je sezona, turistički, koncipirano na taj način da se dosta radi i na crno, da dosta dolaze ljudi sa strane iz Srbije, iz Bosne, ne znam, da rade tu. I još jedna stvar, ova preduzeća koja opučiše ekonomiju, Montenegro Airlines što je bio i plantaže. Znači, to im je glavno, ali opet, zbog čega je to tako? Mi sada zađemo u kulturu, to je njihova ekonomska analiza. Roditelji negdje u Crnoj Gori i vaspitavaju djecu na način, sine, nemoj slučajno da pogriješiš. Kao ono što kod Japanaca imamo, što smo pominjali ranije, situaciju da je odstupanje od kolektivne odluke kod njih nešto kažnjivo što vodi u krvoproliće, kod nas se čini da imamo tu kulturnu normu da pravljenje greške, bilo kakve greške, da je to nešto katastrofalno, da to vodi u katastrofu. A što meni treba da bi bio preduzetnik, treba sebi da dozvolim da napravim grešku, treba da preuzmem odgovornost za svoje odluke. I baš sam sad uzeo onaj Hofstede, što smo neđe pominjali, još ranije sam uzeo diskucam nego sam izašao, a slučajno je bilo da vidim gdje smo mi to tačno, što sam postavio pitanje, smo li bliži Amerikancima ili Kinezima i ukucao sam. Dodaj neke čeke. Evo ga, to je to. Ovo ćemo prikazati na ekranu. Pogledajmo, molim te. Mi smo toliko bliži Rusima i Kinezima po našem kulturnom sklopu nego Amerikancima. Mi smo kakvi što kaže, koji Srbi, mi smo Kinezi. Jedino što se, po čemu se razlikujemo od Kineza je ovaj uncertainty avoidance. Kinezi su gleda mnogo hrabriji od nas. Koliko je Kinezima uncertainty? Mala.
Mala, što bi značilo da oni sebi dozvoljavaju da se otisnu, da naprave grešku. A mi Rusi smo katastrofalni. Kinezi moraju da hasluju zbog ogromne konkurencije, tako da je tamo hustle. Zapravo to je prava kompeticija. Jeste. Ja mislim da Crnogorci posjeduju ogromnu sposobnost, jer mi živimo na Balkanu. Balkanci su sposobni, poslije svega što smo prošli, moramo biti sposobni. Pa jeste, mi, J puta nema, mi ćemo ga naći. Samo kad bi to moglo da se pretoči, da ide kroz sistem. Što ću da kažem? Ja mislim da smo sposobni, mislim da smo kreativni. Naši mladi, to vidim, siguran sam, da mogu da pariraju bilo kome na svijetu. Samo kad bi mogli da sistem treba da im pruži posticaj da tu svoju kreativnost ispolje. Snaće se oni šta god je u pitanju, kaže, mi mala Crnogora, mi da se bavimo nekim preduzetništvom, ne znam, ja i tako dalje. Danas je dovoljno da imate kompjuter, imate internet konekciju i možete čudo da napravite. Ako imate ideju. Mislim da roba koja će se najviše prodavati u budućnosti su ideje. Nisu to više, ne znam, fabrike koje se toliko ovdje traže. Crna Gora je mala. Crna Gora ne može da živi od fabrika. Jer je vi, ne znam, hoćete praviti... Mi već i ne živimo od toga. Kome ćemo mi da pariramo sa našim proizvodima? Jer u tom smislu ne posjedujemo kapital, ne posjedujemo resurse da mi možemo da proizvodimo, ne znam šta je bilo, recimo odjeću, imate Zaru, imate kinesku odjeću koja je mnogo jeftinija i ko bi kupovao crnogorsku odjeću koja bi bila sigurno skuplja da bi bila održiva, a ne recimo, ne znam, ovo što se uvozi što je jeftinije. Tako da to ne bi nikad mogo da, ne bi uspjelo u Crnoj Gori. Crna Gora se okreće, mora se okreće sa uslugama. I pa mislim da... u izvozu, oprosti što sam te prekinuo, ali ako se ne varam da su ide izvoz usluga 3 ili 4 puta veći od realnog izvoza. Jeste, mislim turizam to je isto izvoz usluga, ali to nije samo u Crnoj Gori, čitav svijet ide ka deindustrializaciji, dakle, kreću se ka uslugama. I samo sistem treba da podrži to. U kom smislu? Ajde da omogućujemo da lako neko može da otvori firmu, da ne mora da ide u, ne znam, sivu ekonomiju, da izbjegava poreze. Stavimo u neku nisku stopu koju može da plaća, ako njemu ostane više novca, odlično, on će taj novac iskoristiti da zaposli još nekog, da može da proširi proizvodnju ili šta već čime se bavi, pa će da povećava prihode, samim tim državi ide više novca, on još više ljudi zapošljava i tako napreduje ekonomija. A nemoj molim te, da njemu ostaje viša kapitala. Ovaj narod ljeba nema dede. A neki da imaju, a neki da nemaju. Ali ovdje ima greška u tom posmatranju poreza. Nevjerovatno je, da. Kažu, treba naplaćivati sve veće, to je sad popularno, ovo što su veli progresivno oporezivanje, da što više zarađujete, da više novca, veće poreze plaćate. I tako kažu da štite siromašne, ali tu ima jedna glavna, rupa u tom razmišljanju. Ako vi, čim se povećava prihod, vi plaćate veći porez. Mislite sad ono koji siromašan. I samo što je uspio da povećava svoj prihod, on mora da plati veći porez i on ne može da napusti prag siromaštva. I onda što više novca uzimate od njih, sve manje ostaje novca da on nešto uradi, da zaposli još nekog da proširi poslovanje. Ali ako je porezka stopa flat, dakle jedna ista za sve, onda onaj koji je bio siromašan sad može da napusti prag siromaštva, više ostaje njemu. Oni koji su bogatiji, u redu je to, ostajemo više novca, ali će onda zaposliti više ljudi, tako da to doprinosi cijeloj zajednici. Ne znam kako percipiraju ljudi ovdje kad čuju da je neko bogat, on ne napuni dušek tim novcem pa spava na taj dušek, nego taj novac se reinvestira, ako je to ono što kažemo pravi, što je suština liberalizma koji Adam Smith promovisao, dakle, taj novac se reinvestira, nije to, ne znam, Dan Bilzerian, ko već, pa samo troši, to nije ono o čemu mi govorimo ovdje, nego da se pruži prilika da svako može da testira tu svoju sposobnost i da ponudi neku novu vrijednost. A može u Crnoj Gori sigurno svako. Samo pominjao si da fali, da se to sve treba kroz sistem, da se to mora sistematizovati nekako. Mislim da nam baš fali taj institucionalni okvir koji bi mogao da podrži sve te društvene promjene u suštini koje bi mi morali da prođemo nekako. Ali opet je problem kultura. Mi možemo prepisati sad Estonija reforme koja je izvanredne sprovela, koja je liberalizovala. Sad je, možete otvoriti veoma lako firmu tamo, možete da radite lako. Prva je po tehnološkim inovacijama u Evropi, ako se ne varam. Možemo i da prepišemo njihove zakone, ali kultura naša to možda neće podržati.
Tako da ta svijest prvo mora se promijeniti, da se više nema otpor prema preduzetništvu, da više nije samo broj jedan siguran posao u javnoj upravi, to mora da se mijenja. Kad se to promijeni, kroz nove generacije, onda može da se konkretno... Da, apsolutno. Meni jedna stvar samo pada na pamet, samo zato što je u medijima ovih dana i samo je zbog sezone i samo je zbog nove vlade, to je ovo ukidanje neradne nedelje. Kao ja mislim da ako mi kao društvo nismo toliko solidarni, svi zajedno, da ne možemo da regulišemo bilo koji način da ljudi koji rade u trgovinama primarno, kojih ima, ja ne znam koliko, desetina hiljada u Crnoj Gori, ja mislim, ali ako mi kao zajednica ne možemo da obezbijedimo da ti ljudi rade jednostavno 8 sati dnevno, 5 puta nedeljno, nego oni rade 6 puta dnevno, 7, 8, 9, 10 sati nedeljno, nekad rade i nedeljom dok nije uveden taj zakon. Znači, mi ne možemo zakonski da obezbijedimo slobodan dan za jedan ogroman dio populacije i primarno ženske populacije znači da ima 40-časovno radno vrijeme koje je Velika Britanija uvela u 19. vijeku. Mi ga nemamo, a to je jedan veliki problem jer nije nama u strukturi radne snage ne prednjači nam visoko obrazovana populacija, nego nam prednjači srednje obrazovana populacija, na primjer, koja bi trebalo da osposobljava taj uslužni sektor na tom nivou i onda samo me zanima možemo li mi doći do zakonskog, državnog, institucionalnog okvira gdje je definisano radno vrijeme u takvim situacijama na 40 sati nedeljno. Eto, samo pazi ovo sad, eto, vi mi dajte odgovor, ekonomisti ste jedan i drugi, da li bi ovo moglo da funkcioniše kod nas? Na konto toga što si rekao, kad sam bio na work and travel na Aljasku, znači, nikako oni nemaju regulaciju da ti radiš 4 sati i da ne smiješ preko toga, već kad sam radio u restoranu i primaknem se tome da radim preko 8 sati taj dan tamo, ili na nedeljnom nivou da je preko 40 sati ima na kompjuter da se prijavljuješ i odjavljuješ. Na kompjuter, a? Na aparat. Znate li, bježao sam po lokalu od menadžerke koja je trčala za mnom da pod hitno idem kući, da se odjavljujem, zbog toga što svaki minut, svaki sat koji meni ide preko, ja primam 50% veću satnicu. Mislim, ima li nešto s tim rešenjem da ne bi ovdje funkcionisalo? Ima svijest, naša kultura i ustaljeni obrasci koji postoje. Da nego eto što misliš, samo u zakon, kad radiš preko 40 sati, primaš 50%, sve preko vremeno ti se plaća 50% više, mislim, da li ima tu nešto šta blokira tu što misliš? Mislim, eto. Šta blokira tu? Opet ono što prije rekao, ima i kod nas, hustle, ljudi se snalaze kako znaju mi. I mislim da ovdje, ajde ovako da kažem, problem je, opet se sve vraća na isto. Gledao sam neko istraživanje u Švajcarskoj, ekonomist ga je objavio. Svaki 4. Švajcarac zna ko im je predsjednik. Ovdje u Crnoj Gori svako zna svakog. Ne samo da svako zna svakog, svako zna gdje izlazi bilo koji poslanik, ministar, šta jede, gdje je bio danas, gdje je bio sinoć. Britaniju Velder često. To da. A da, jest. To je Bošković je vamo ponekad. Bošković je u Bošković. To je problem. Ovdje se od politike napravio show i ti političari se posmatraju kao, ne znam kako, kao one zvijezde. Pa evo, opet ovo će zvuči, vjerojatno će se mnogi osjetiti prozvanim, ali kao da je to neka na nacionalnom nivou zadruga. Mislim, ovo je krajnje, sad banalizuje, nadam se niko neće uvrijediti, ali mora malo manje politike da bude u svakodnevnom životu. Kad bude malo manje politike, onda mislim da će onda moći da se ide ka nekim produktivnijim rješenjima, jer previše je politika umiješana u sve sfere života. I kad se razgovaraju o ovim temama, ne može da ne prođe kroz politički filter. Kome ne odgovara. Šta će da kažu glasači ovih, šta će kažu glasači onih. To je problem najveći. Ne donose se toliko zakoni koji su realno dobri, koji su dugoročno dobri.
donose se zakoni koji su u kratkom roku dobri i jako u dugom roku mogu da naprave pakao, da kažem, ali donose neke jeftine političke poene nekome kome je to u interesu. To je problem, tako da tu me brine da se takve stvari ne posmatraju kroz to da li je dobro ili nije, posmatraju se kroz to da li to njihovi glasači podržavaju ili ne podržavaju, šta će ko da kaže, šta ko neće da kaže. Pa eto, ko će da se pojavi u Crnu Goru? Da odradi reformu kao što je bila u Estoniji javne uprave, na primjer. Koliko će ljudi bez posla da ostane tu? Znači, svi ovi koji ne treba da nas bude realno toliko u javnoj upravi, to su beskorisni poslovi, to je trošenje para, imamo one naknade, ja ne znam, ima li iđe naknada u svijetu, bez u Crnoj Gori, ko će da odradi to? To je političko samoubistvo, znači oni koji i glasove dobiju tako što zapošljavaju na te pozicije državne, ko će da se pojavi i da ostavi toliko ljudi bez posla privremeno koji su toliko vremena... U ovoj državi gdje smo opet pomenuli, gdje se svi znaju, a ako ne znaš nekoga, znaš odmah osobu koja poznaje tu osobu. To je političko samoubistvo. Vidite, sad dođe, jeste, da kažem... Linč, možda nije čak ni toliko političko, koliko ja vjerujem da se pojavi neko da odradi to, pa njega bi ubio neko na ulici. Ajde, neka neko sad ukine neradnu nedelju, da kaže, ajde da uvedemo 5-dnevnu radnu nedelju kao u nekom civilizovanom svijetu i za to bi ga linčovali, jer ona će da ukine radnu nedelju ili kad frejmuju političari, da li ste za povećanje plata ili niste, zamisli, jesmo za povećanje plata, brate. A to je problem, a evo opet to, Švajcarci imali su na referendum onaj Universal Basic Income, i odbili su ga, ali opet, sam ja to zvuči super. I dobijate, ne morate raditi ništa, dobijate, ne znam, 1000-2000 eura mjesečno, jeste, to je odlično, to je super, ja nemam ništa protiv, ja bih volio da svi ljudi imaju mjesečno 1000-2000 eura, ali pazite sad problem, kad se poveća ponuda novca, onda dovodite, to bi dovelo do inflacije. Evo recimo, ne znam, ja imam market, znam sad da vi dobijate 1000 eura mjesečno. Znam da imate više novca, ja ću podignuti cijene. Banalizujem maksimalno. Čim imate veću količinu novca u narodu, a da nije ispraćena većom proizvodnjom, imate inflaciju. I to onda znači da za tih 1000 eura možete kupiti mnogo manje nego što ste mogli nekad za 1000 eura, recimo dok nije bilo inflacije. Dakle, gubi se vrijednost novca. To je problem isto. I to se dešava kod nas. Ovo sada što je Evropa sad uradila, ubrzala je inflaciju u Crnoj Gori. Jer imate nekog, evo recimo frizeri, možda su zaposleni u nekom salonu, imali minimalnu platu. Sad kad on njima mora da poveća na 450, on onda mora da poveća i cijenu usluge da bi mogao da isplaća njima platu. Jer ako ne bi povećao cijenu usluge, mora bi da otpusti nekog. Postoje ljudi koji bi radili za manje, ali sada ne mogu da rade za manje, a poslodavac može da ih plaća možda. I tu ima isto problema, to je nekako brzo urađeno sve, to je ubrzalo inflaciju. Druga stvar, ako vi dobijate 1000 eura mjesečno, da li biste vi radili nešto posle toga? U Crnoj Gori? Da. Nikad u životu. Zašto bi neko radio ako ima 1000 eura mjesečno? Bukvalno, mi bi izglasali se 99% universal income, To bi bilo odmah bokješka ujutru, ne znam šta aktualno uveče, ode malo do mora, se spusti. Bokješka ujutru, bokješka popodne, bokješka uveče, ako ima 1000 eura. Zašto bi radio nešto kad bi imao 1000 eura? I šta se onda dešava sa društvom poslije kad niko više neće da radi? Zašto nacije propadaju? Zašto nacije propadaju? To je problem, sve je to lijepo. Ja sam za to da ljudi imaju više novca, ali samo treba pogledati do kakvih problema to može dovede. Obično one stvari koje se upakuju da zvuče tako lijepo, nose sa sobom baš neki dobar šamar koje posle kasnije tek zaboli ljude. Vi sad imate veće plate, zato što su zbog ovog programa Evropa sad, ali su veće i cijene. Tako da još se ne osjeća realno to povećanje plata. Jer ako rastu i cijene uporedo sa platama, vi ne možete kupiti ništa više nego što ste ranije mogli sa manjim iznosom. Tako da tu leže neki problemi. Da, apsolutno novac funkcioniše po nekim čudnim principima. Mi se šalimo sad sa tim, ali ja sam ubiđen duboko da negdje ljudi u Crnoj Gori ne shvataju ovaj princip, nisu sebi utuvili u glavu da novac funkcioniše tako da je to čista izmišljotina, da je to samo određeni simbol koji koristimo da kvantifikujemo vrijednost koju pružamo, da iza novca
što je ono bila priča u koju državu, da li u Kubu, da li u Peru, negdje u južnoj Americi, kad su napravili revoluciju komunisti i ne znam kako su došli na vlast, državna kasa prazna skroz, znači nema država para i dolaze mu savjetnici da mu kaže katastrofa ko, mi centa nemamo, pa mi smo na vlast, kao samo i štampajte još para. Moram pronaći to posle. Kad sam imao, ja mislim, 5-6 godina, možda tu neki 7-8, pitao sam se zašto država jednostavno kad je fali novac, zašto ni štampa novac? Onda poslije shvatite o čemu se radi. Vi doštampate novac. Vi ste povećali ponudu novca. Ali ako ne povećate, ako tu povećanje ponude novca ne isprati povećanje proizvodnje, vi ste izazvali inflaciju. A ako izazovete inflaciju, opšti rast cijena, onda ste u gadnom problemu. A ako krenete dalje štampate, onda ulazite u začarani krug i postanete ono što je Zimbabwe bio, recimo. Da, ili Jugoslavija. Ne znam zašto idemo dalje od toga, zašto idemo dalje od samih sebe. Sve imamo. Tražimo probleme, Zimbabwe, Amerika, Kina, a kao Crna Gora ima sva ta iskustva. Imamo i rat, imamo i građanski rat, imamo inflaciju, imamo tranziciju, imamo socijalizam, imamo kapitalizam. Imamo sve. I ono što, ja nekad razmišljam šta bi bilo da naša centralna banka može da štampa novac. Pa to bi bilo, okrenuli bi, ja mislim, zemlju naopačke. Jedino što bi se vozilo u Crnu Goru bio bi papir za štampanje i ona boja za štampanje novčanica. Nama ne treba centralna banka za ovako malu zemlju, mi imamo euro. Mi ne možemo da utičemo sad, ne znam, na inflaciju, zato što ne štampamo mi novac. Možemo jedino eventualno kroz povećanje ili smanjenje obaveznih rezervi od strane centralne banke, ali to je opet neznatno. To su instrumenti, nama to znači jer smo mala država nekad, Ali koliko ima centralna banka zaposlenih? Ne bih znao, ali vjerujem da ima previše. Previše. A šta rade? Mislim, to ću da kažem, ovdje u Crnoj Gori ljudi vole prečice do novca, uglavnom posmatraju taj način da se neko obogati, to posmatraju kao nešto što se dešava preko noći. Ali nema uspjeha koji se desi preko noći, a da nije bio u pripremi minimum 10 godina. Ljudi koji uspiju u preduzetništvu ili na koji god način nisu uspjeli preko noći, ako se bave legalno. Uspjeli su tako što su čitav život na neki način unijeli sebe u tu misiju koju su imali. Ali ne, mi ovdje volimo, ajmo preko noći se obogatimo, čim bude neka prilika, nešto, ne znam, što čurnija kombinacija, bolje, to bolje. Čejl. To, znači, samo da neke prečice se nađe. I tako isto se posmatraju često stvari, a prečica nema. Opet kažem, vi možete preko noći promijeniti zakon, prepisati šta god, ali ne možete promijeniti svijest, kulturu, ne možete preko noći promijeniti nikako. A to kad smo se dotakli inflacije, na ovo pitanje famozno koje postavljamo cijeli podcast o zašto nacije propadaju, ima Dalio ima, gledali smo svi tu zanimljivu teoriju da je zapravo u pozadini toga kako neka zemlja prestaje da bude vodeća svjetska sila i kako je druga zemlja zamjenjuje u zadnjih 600 godina sve da isti obrazac. Zemlja postane vodeća svjetska sila, nametne se kroz revolucije, kroz prosperitet, kroz različite okolnosti. Njena valuta postane vodeća glavna svjetska valuta. Standard života raste. Kako standard života raste, tako i cijena rada u toj zemlji raste. Dešava se to da druge zemlje gdje je standard života niži rade za manje pare i kod njih čuvaju, razmjene se dešavaju sa njihovom valutom, to je baš ovo što se desilo u Kini i polako država da bi opravdala taj ekonomski rast doštampava 70. godina kad se Amerika prebacila sa zlata doštampava, dolazi do inflacije, dolazi onda do sukoba i buc zamini je svjetska sila. To je Dalio kaže bukvalno suprotnu stvar od Robinsona, iako moglo, a se moglo, pa eto što ti misliš, Dalio kaže sad će da bude najvjerovatnije Kina vodeća svjetska sila. Vrlo brzo Da, mislim, ne samo Kina ima postoje projekcije da će Kina da bude u narednim godinama vodeća
svjetska ekonomska sila, ali i sad Indija isto. Prema projekcijama ekonomista, prije nekoliko dana vidio sam da će u ovoj godini Indija da ima najveću stopu rasta BDP-a. Ako uspije to da očuva, Indija može da bude nova Kina. Šta je tu stvar? Kako je Kina se razvila? Dobro, sprovela ekonomske reforme, uvela je tu određenu dozu ekonomskih sloboda, privatni kapital, tako dalje. Ali znate da sva svjetska proizvodnja se uglavnom proizvodi u Kini. iPhone se šalje u Kinu, Mercedes, BMW, tako dalje. Jeftina radna snaga. Da. Ako to radite dugi niz godina, onda raste standard u toj zemlji. I onda to više nije jeftina radna snaga. Sad je to Indija. Tako da se prebacuje polako Indiju. Te fabrike i Indija isto može da bude u top 3 ekonomiju, naravno, mislim, ajde negdje posmatrano do 2050. Projekcija će Kina biti prva, Indija će biti negdje tu, a Amerika pada. Ne znam da li će biti treći ili ne sjećam se sada tačno detalja. Ali ono što mi je još interesantno za inflaciju, ne znam da ste možda vidjeli, na svjetskom nivou sad raste inflacija, nije samo kod nas. Mi smo je možda malo ubrzali sa programom Europa sad, uticalo je na to, ali na svjetskom nivou. Dakle, da, nije samo kod nas, to je ono što je svuda u svijetu. Ali postoji jedna zemlja gdje već 20 godina nemaju inflaciju, nego imaju deflaciju. To je Japan. Znate zašto? Ja sam čitao, mislim, ti imaš sigurno insajderske informacije. Znao od premijera Japana, rekao. Ali čitao sam da su oni, zbog same i fizičke veličine države i nekih, da su 90. godina dostigli GDP koji dan danas imaju, koji malo fluktuira u procentima, da su tad dostigli taj vrhunac ekonomskog buma, da od tada imaju praktično stagnaciju što se tiče GDP-a nominalnog ili kako god, i da imaju trendove starenja populacije. Bili za to? Da se zbog toga... Tu su veliki broj faktora. To ti kažem, sigurno vjerujem da je veliki broj faktora. Ali onaj koji je možda meni najviše zapao za oko, mislim da deflacija je isto problem. Isto kao što inflacija, deflacija je problem. To nije nešto što je sad da kažemo, što treba da bude u zemlji. Ali opet se kreće sad od kulture, odnosno od običaja Japanaca. Oni ako im se ne povećavaju plate, oni automatski smanjuju potrošnju i sam novac koji imaju na štednju drže. Dakle, a šta se desi ako onda svi krenu da štede? Znači, to je, ne govorim ja, njih 5-6, neko čita Japan, to je običaj u Japanu, to su navike, to je ono što je postala kultura. Ako nema povećanja njihovih plata, znači ako nemaju veće prihode, oni smanjuju potrošnju. A čim smanjuju potrošnju, onda ovi prodavci moraju da smanjuju cijene da bi privukli njih da kupuju nešto. I onda tako se održava deflacija, dakle cijene padaju. Kontra odnosno na ostatak svijeta. Sad su i oni, vidio sam u zadnjih mjesec dana, mislim da i kod njih kreće inflacija, da su nešto po tom pitanju radili, ali zadnje 2 decenije je bila deflacija. Znači, jednostavno to je njihov običaj. Čim osjete da je kriza ili ako nemaju više novca nego što su imali, smanjuju potrošnju, dakle ne žele da troše, idu maksimalno štede i idu, kao što imamo one prodavnice kod nas sve za 1 euro. Tako oni imaju njihovu varijantu prodavnice sve za 1 euro i tu najviše kupuju. I to je nešto što onda utiče na cijeli sistem. Ako ja prodajem u Japanu, ne znam, i držim prodavnicu čega god, ako niko neće dođe, ja ću morati da smanjujem cijenu da bi neko došao da kupi nešto. I kad to svi krenu da rade, znate deflaciju. Da, zanimljivo. Tako opet kultura. A što misliš, kakve su, eto, ti Nikola isto što ti misliš, što mi mislimo o tome, koje su implikacije svijeta, ili ajmo Crne Gore, u kojoj više nije Amerika najjača, nego u kojoj Kina nedvosmisleno preuzme, Kina i Indija preuzmu primat kao najjače ekonomske sile. Nezahvalno pitanje, nezahvalno je praviti bilo kakve projekcije. Ja mislim da Crna Gora nije sad neko da hoće da bude isključiv, ko da kaže mi ćemo samo s Kinezima ili mi ćemo samo s Amerikancima. Mi smo mala zemlja i mislim da možemo da sarađujemo sa svima. I za nas je dobro da postoji više prilika jer nama su potrebne takve prilike. Ja ne vidim sad problem, imamo ovu saradnju sa Kinom, onaj mehanizam 16+1, dio smo sad to, kažemo, inicijative Pojas i put. Ja ne vidim to kao problem za saradnju s Amerikom.
I čak šta više vidim, još bolju poziciju za saradnju s Amerikom, jer imamo bolju infrastrukturu ovdje, imamo više prilika za nas. Mislim da je dobro za našu omladinu da može da bira, jer njemu bolje da ode u Kinu, da ne znam, na neku praksu ili nešto, ili mu je bolje da ode u Ameriku. Bitno je da on ima prilike. Pa gdje će, bitno je da ima izbor. Pa gdje će da ode da iskoristi tu priliku, to je njegov. I onda kad se vrati u Crnu Goru, a to znanje ili iskustvo koje je pokupio, da ga vrati ovdje. Tako da ne bih pravio segregat ili ne bih bio isključiv, pa ga kažemo sad Kina bude vodeća ekonomija svijeta, kak ima implikacija nas u smislu odnosa, ne znam, sa Kinom i Amerikom. Mislim da bi Crna Gora trebalo da gleda da ima dobre odnose i sa Kinom, i sa Amerikom, i sa Evropom, da ne bude, nismo mi u poziciji da postavljamo neke uslove bilo kome, nego mi samo treba da gledamo da budemo, eto, da budemo prijatelji, dakle da ne stvaramo saveze, nego da stvaramo prijateljstvo sa svima njima. A s obzirom da je njih 2 milijarde, a nas 600.000, mi smo jedna ulica, tamo to je tako, eto, a što misliš još, imam neku intuiciju da smo na pragu nečega velikoga sa ovim što smo pomenuli, je li Petar I bio u pitanju da je porez uveo kao običaj? Da. Ne, ako na obrazti familije ide, ako ne platiš porez, da se uvede to. To je najveća sankcija bilo, obraz. Mogu si ti njih da zatvoriš u zatvor na 5 dana, to nije ništa, ali ako ih izbaciš sa onog zbora sveopšte, to je kazna bila. Ili tipa čitao sam da umjesto zatvorske kazne, u suštini zatvor nije imao čuvara, samo su im uzimali pištolje. Znači oni su bili ljudi u državi gdje svako nosi pištolj, bez pištolje, znači, šta ćeš ti da radiš, bježi u zatvor, brate, tamo te niko ne dira. Ja, kako sam, eto, nisam dugo u ovome poslu NVO-ovskom, ali mi se čini da mi treba da se manemo pisanja predloga javnih politika, da pišemo neke predloge običaja. Poslanice, brate, poslanice, znači, one stege, ne znam. To je to, da ne pišemo mi javna politika, zakon, eto, naučili smo više zakone, javne politike, kampanje, ne poštujemo, to je što je NVO sektor neefikasan, fino, CEGAS da počne da piše poslanice. I institut za strateška poslanice u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Daj, napravite informacioni sistem, molimo vas. Eto ga, to je to, ovo je bio produktivan podcast, definitivno kad smo došli do ove realizacije, počinjemo da se bavimo poslanicama. Gledao sam na audiciju, iz nekog razloga sam to upalio da gledam nastup Đura Franete, kamataš kad je umro, ali nisu mu izjavljivali saučešće, učestvujem u žalosti, nego dužan 400 eura, dužan 300 eura, to je to tako neki sistem treba na obraz što udara da uvedemo. Jeste, samo je pitanje da li se to izgubilo u međuvremenu. Fali nam malo i te hrabrosti koje smo nekad imali, ono što si ti rekao, da se malo više griši. Što ranije ljudi naprave grešku, to bolje. Što ranije, jer kasnije mogu na bazi te greške da unaprijede to što rade i da probe i da uspiju na kraju krajeva. To je ono što i Taleb je govorio o tome, o živci na koži, šta vam pokazuju? Pokazuju da što ne ste to pokušavali i čim imate taj ožiljak, tu grešku više ponoviti nećete. Fali nam malo i hrabrosti, ne znam, znate li vi za jeste čuli za Aleksandra Leka Sajčića? Da. Znate za njega? Da. To je Beranac koji je pošao i koji je ubio samuraja. Najjačeg samuraja iz tog doba. Dakle, mislim da je tada ratovali su Rusija i Japan. I bio je tu, zadesio se tu i Aleksandar Leko Sajčić i onda je došao japanski... Lekso ili Leko? Lekso ili Leso, ne znam kako je. Mislim da ga zovu Leko, ali možda ste i vi u pravu. I japanski car je izazvao onda ruskog da izađu na dvoboj. Naravno, Japanci uvijek šalju najjačeg samuraja prije bitke da slome duh o protivnicima. I sad pita iz Rusije kao ko će njegovo ime se bori i pored svih javlja se čovjek iz Berana koji je čitav život, ne znam šta je radio, bavio se poljoprivredom, eto ga odjednom kao se samurajem sad se bori. Izlazi i pobijedi ga. I to je postalo ovako meni, to mi je baš interesantna priča i čak sam vidio da ima spomenik u Beču. Ali mislim da je iz Crne Gore, ne znam da se sjećate možda Transformers u Crnoj Gori. Mislim da je ekipa koja je njih radila ili momak koji je njih pravio da je napravio i njega. I da je valjda u muzeju, došao Cenegira, može li biti? Neko mi je pokazao tu sliku, tako da fali nam malo tih
Po čemu smo nekad bili poznati. Da budemo poznati opet po tome, da se to ne izgubi. Dakle, ta hrabrost, to briga za drugog, odlična odgovornost, a i obraz isto. Da opet malo, bilo bi dobro, ja bih bio srećan kad bi danas ljudi bili, kad bi se plašili toga da im nešto ne utiče na obraz u onom smislu koji je, da kažem, normalan. Brine me da nekako sve više ljudi uopšte ne brine to kako ćemo nešto uticati na obraz ili neće. Tako da malo to opet se vraća na neke osnovne vrijednosti koje su se možda malo promijenile. Kako sad to da se vrati, kako da se, ne znam. To je pitanje za nekoga. To je pitanje ne za milion, nego za sve pare. Za milijardu eura, dođi sljedeći put. Opet ide ono kakvi. Fun fact, mislim da je Crna Gora zbog tog rusko-japanskog rata 1905. ostala s Japanom u ratu preko 100 godina jer nismo potpisali mirovni sporazum. Samo smo ostali u ratu zvanično, ali kao eto. To je još jedna fora koju sam čuo da je Leso, da je ubio toga samuraja, sad ne znam li to neko. Imate hiljadu varijanti. Dok se ovaj poklanjao da mu ovaj glavu. Ne bi me čudilo je to da uradio. Pa smo preuveličali i mi Rusi preuveličali priču, ma nemoj, nije se to desilo. Tu ima hiljadu varijanti, pitanje šta mu on radio. Kako bi to dobro bilo da je to stvarno istina, da je to stvarno istina. Opet Balkanac našao se. Kako, ne znam, ali se znašao. Komu je išto se klanja, taj običaj nema kod nas. A to je prvo. Kulturološki šok je. Mislio sam da će glavom da me udari, pa sam ga počekao. Bolje ja prvo njega. Mislim, to je pravilo u borilačkim vještinama, always keep your guard up, kao, defend yourself at all times. Pa to ti je to. Čovjek je krenuo ovako, mislio sam da će da mene bode glavom i počekao sam ga. To je to. Eto, Ivane, prošli smo inflaciju, prošli smo zašto nacije propadaju i došli smo do jednog fenomenalnog zaključka da se umjesto javnih politika bavimo poslanicama. Ja bih ti se zahvalio na ovoj epizodi, bilo je baš zadovoljstvo pričati sa tobom, što sam i znao da će da bude, s obzirom da smo prošli put jedan cijeli podcast odradili nesnimljeni kad smo se upoznali na ovu temu, tako da nadam se svakom gostu kažemo da se radujemo nekoj reprizi, ponovnom snimanju. Nadam se da ćemo moći da snimimo još jednu epizodu kad odradimo ove poslanice. Vidimo hoće li da izazove promjenu. Ja sam uživao, hvala vam još jednom na pozivu i tu sam uvijek. Tako da družimo se opet. Hvala ti. Hvala.